hey Philani ngefikisi yini arina Papa Rhulani hey Philani ngeendli yini arina Papa Rhulani we itwe mani kitafikisa next week Monday le yakayo kumbe mntu kutafuka riko itwe mani problem mtenda xikwembu mitenda madikwembu problem mitenda madikwembu hiyo problem ya n'wina u tiva u predicta swa munhu ku ta va endla yini rini hey wena na Papa Rhulani loko mo fikisa lembe ri tako a hi nge ri fikisi we twe mani ku ta ri fikisa lembe leri tako loko ku ri wena u na faith na hope ya ku lembe ri tako u ta ri fikisa ku ri mi lembe ri tako ra 2023 ta va ni ri kona hi Good Friday na hina yona that hope time is 10 we hope hi faith ya hina hi ripfumelo ra hina ku na hina hi ta va hi ri kona u nga ti u ta pima talenta ya mina u nga ti u ta pima vuswikoti bya mina u nga ti u ta pima maendlelo ma mina na Papa Rhulani hi tindlela ta ta nga nyika xikwembu na mina swi nga nyikiwa xikwembu i pima ku swi ta hela rini i vekela rhula ka vutomi bya mina i twe mani mundzuku ta pfuka yi ri kona hambi u nga fuwela swi nga endleka ku fa mutswari wa wena wa xinuna wa xisati kumbe ku fa kokwa bebula mhanoyi kumbe wa bebula papa wena because u nge predict life a wu dikwembu wena mi ta endla madikwembu man'wana mo ka ma nga twiseki wa yi fanekele u ku Philani a nge fikisi Good Friday hayi va nyika 3 months mi nyika 3 months mi ni ku nyika tiawara ke what if wo fana wena u le ku pimeleni ka hina ku ri that's why ku na swin'wana loko swi endliwe xikwembu tshikela xikwembu mani mukhongela tshikela ni xikwembu mukhongela pray man because se mi gina mana mademon because you don't connect yourself with the Almighty, you don't connect yourself with the Holy Spirit. Everything that comes out of your mouth it is hondo, everything that comes out of your mouth it jealousy, everything that comes out of your mouth it distraction. Akuna productivity lo endlaka just because of you are demonic, just because of usatani. Mbili yaleyo ya jealousy ita xanisa n'winyi wa yona hambi mo kwata mbili yaleyo ya jealousy yaleyo ita xanisa n'winyi wa yona ola xanisa mi mbili yaleyo ya wena yi kha yi tirhisa hi wena yi ta xanisa wena to wena chakunya hleka yini ya wena ende xitalo vanhu lavo zonda mina va Vabasulukani hinkwavo ntsaka njhani vanhu lavo zonda mi hinkwavo lava ni vona ka ti-comment ka va bita hey wena this hey wena Philani this hey wena Philani that mi Vabasulukani ku penga famba ma xa mafurha mi vutelo munhu ata ta ni Vabasulukani ndo ku xave gobo ni Korea ya ka yena na la huwa sweswi na la ku xa ti-Vaseline ta straight ta flavor leya ve ri Vaseline ve ri baby hambi ri yini ni mi sendela ti-Vaseline mi tola mi Vabasulukani ngopfu mpe mi nga vulavuli nga sweswo a mi na ku deleliwa hi vanhu vo nyuka mina una Vabasulukani na Vabasulukani helela mina ni zondiwa vanhu vo nyuka loko za vo munhu la a ka ni phapheka ti-comment viewer swi vona xexa na mafurha ximativi se ni ya ni ususa yini hi vanhu vo Vabasulukani vanhu va hosi hawa he swicele pundzo wo tani swi right swa mina ku ri swicele swa mani se mi ya tlela ka mukhomi a le ka mukhomi mina ni tlhelela le ni nga tiko ni ka mukhomi so guys ne mi xava liya yo fanisiwa n'wansati wa piki ni ta xava yona liya very caro vo ri yini yaliya yo tuliyo yo ambeli hayi swo tsukisa leswiya ni vula gobo mara ka tsatsa ku sonda phila mina famba ni ka ti-comment guys no okay ile i task ne ni mi nyiketa task famba ni ka ti-comments mi ya langusa vanhu lava va mi vulavula ku biha kwana un'we nyuka na loko yo nyuka a nga nyukangi hi mafurha ma Vaseline i nyuki hi mafurha ma hoci hi mbilu ya yena leya i gobo ya hoci leyo khale va dlaya hoci va kamela mafurha afukwini u jahile nga hlambi munhu wa kona ni bayizeliwe mina vanhu vo hlamba ti-gentleman to hlamba ti nyiketa ti-idea ti nyiketa va vulavula mina business va ni faka ti-businessini va vulavula hi mali xo Vabasulukani xi ta fika loko vulavula na mina u nga tolanga na mafurha a ni toli roll on ya shield mina Vabasulukani na khala xikipa xi Vabasulukile hansi ka khale leri khayela ku va na nchumu xa white la dyondzani ku mayiwele ku va na nchumu xa white dyondza roll on hi ta mi dyondzisa milawu sa ku phapa famba mi dyondza tola to ti-roll on ta vusati ta vo shield mi Vabasulukani mi tlhela mi ta mi ta ni Vabasulukani khala tlhela ta ni Vabasulukela mi ni wisiseni vanhu va hosi ni fela yini ni wisiseni u Vabasulukani na khala mara tlhela ta rasela wa Vabasulukani na khala
basa khala on pengela mina basisa khala lexi akubasi la vona la wabuka mika badlini ku badlini wakubo ku hava swo basa ila tola ti roll on ta wo shield na vo sati ta fika ni basuluka xikandza u basuluka xikandza basuka na khala se i fufuna ta fika ku yena Philani xi ta endla xona lexi xi ta wisa Papa Rhulani ni n'wi wisa ku loko ni n'wi wisa wa fanisa na ku n'wi pfuxa ku ndani yo n'wi wisa ni tshike ni n'wi wisa ni ta n'wi pfuxa ni ta wise mina Papa Rhulani loko ni n'wi wisa mehe Philani ta n'wi pfuxa ni wise mina i vava yini cause a ni n'wi wisi ni ta ka n'wini ta fika ni ku a ni lomba forklift kumbe a ni lomba bara ni wisi Papa Rhulani la ku n'wi pfuxa a ni nge fiki ka n'wina ni ta fika ni ku lomba bara la ku pfuxa Papa Rhulani yo n'wi wisa se loko mi ni vona ni ri so loko mi hleketa ku ni ta wisa Papa Rhulani hi ku ya tiplan ta n'wina ta vuloyi ta vusiku ni tshikeni ni ta n'wi pfuxa mehe ni nga n'wi wisa a ni hi mini nga ta ni lo n'wi wisa problem a mi la ku byeriwa tiyisi loko ni mi byetisi mi ri na swicele ende na to mi byela problem ya n'wina mi rhandza ngopfu vuloyi na jealous ende mbilu ya vuloyi yi basulukisa n'winyi wa yona khale na xikandza a wu nyuma ku basuluka khale tlhe basuluka na xikandza wa to twa ku vava hi mina mi tirho to teka malamuleli no hindzetela swa fana ku hindza timbuti mos ni ta ku yini kwana ku hindza timbuti ntsena so no hindza a ku na movha swikotoro na timovha leswi u nga ri timovha ni yimela hi nga roboti hambi yo ri red yi yimela ni vuya ka mhaka leyi ya mi ngo ni na swicele hi yona problem ya n'wina vanhu va ka gasa mi rhandza n'wamadzolonga hi se mi vitanaka next hi ku hi halwa mi fika mi yima mi bana swinangani pi va dlayana pi mi xera mi endla hinkwaswo hi so hi khoma ni ku fana na switshamo mina Maraji na CMC hi khoma ni ku fana na switshamo swa wena hi to hambanyisiwa hi loko u humesa moya ntsena ku ze ku va ku ri na nchumu mina na Maraji na Chavi hi khoma ni so ku fana na switshamo swa wena hi to hambanyisiwa hi loko i humesa moya i ku mpung hi ku hi ngo ta hambana tlheve ya ku i ku mpung hi hambana tlheve ya ku i ku mpung hi hambana tlheve ya ku mbilu kha yi xanisa n'winyi wa yona tlhe basuluka mi ta twa ku vava dyondzani ku rhandza vanhu mi dyondza milawu dyondza rirhandzu pfuleka timbilu ta n'wina mi kota ku va mi pfuleka timbilu loko munhu endla xin'wana mi n'wi bela mboko ku fana na valungu va tsuma maratona munhu a ri na majila a keep going kha swo ku na majila va ka swi ta ku number 1 be khale ntambu se vo n'wina mi ri Chavi Philani lwa na Chavi i tindla tleva Philani lwa na Maraji i tindla tleva Van was successful Van I was there la nghena kona it multiplies God is great and I love God and I thank God mina na Chavi na Maraji hi khoma ni so ku fana na switshamo swa wena hi to hambanyisiwa hi loko u humesa moya u ku mpu tlhe ku u ku mpu tlhe ku ta twa ku vava mbila leyi ku vavisa yi basuluka khale tlhe basuluka na xikandza yo muro va ri kumekeni movha ko va ku mi twa ku vava van'wani mi nge holi van'wana mi lava xibedhlele van'wani mi nge holi a mi lava xibedhlele mi lava swikhongelo phela mavabya a swi ha ri normali leswi auto brewer Maraji is very much intelligent we made sure ku coming to you guys because muranda madzolonga we must have something lexi mi nga ta xi teka serious mo basuluka sweswi leswi ya very successful mali yo va chela va fana va moya va ka Mr Philani na Papa Rhulani a mi buka so hi leyi mali ya n'wina mi tirhini hi na mali na yona hi horile ka van hi happy va tlhela va chela na full tank vafethu va ku vafethu common full tank muhonso so u ta yi kuma ku full tank ni vu hi mali ya Maraji ni vu hi mali ya Chavi hini hi combination hi bond hi rirhandzu hi peace leswi swa n'wina swo le na le okay guys let me end the live na mi rhandza swinene may God bless you lexi ni nga ta xi vula i ku ri na mi rhandza hinkwenu whoever loyi ni nga va ku ni n'wi offendini ni kombela ka ni rivalela Philani hi mina PP Philani for peace na mi rhandza swinene the thing lexi xi humelela hi van it was a marketing strategy na mi rhandza ni kombela ku ya wisa vanhu va hosi xikwembu xi mi katekisa I love you so much Philani hi mina ma to ni secha mi ni kuma mi hleka hi mina Philani hi vanhu handle ka mina
Amen. Love you guys. Tara. God bless you.